Dari Palaban. Sagrok wae atuh. Sebenarnya eta germen. Permen kata anu kieu mah tuh. Di permainan ngaranna lagi baca tuh pan sakola. Permainan pos. Hah? Tak gini baca sih bang disebutkan buat kopi kok buat padu wae. Temenang cetek. Ya, Agi tepan cina jadi jelema soleh. Wah, baik sih Agi lagi. Kan aja. Agi jadi jelema soleh tuh. Hayang. Hah? Ngaji tara. Osok. Sholat osok tara. Osok. Sabara rakaat sholat subuh. 2. Hah? Wah. 3 tuh. Ya. Isa 3. Heeh, isa 3. 4. 4 tahun. 3. Oh, 4 kumaha teh?